биргеликте көркүнө чыгаралы. Анда эмесе Сармерден оюн-зоок иш-чарабызды ачык деп жарыялайбыз. Қалған екенсің, қалмақтардан қағу жеп, алаке оңғой қалған екенсің, ойларың мана сөлгінді, ойып жерге көмгінді, ойрат қалмақ манжуға, осынды тарту берсеңші, қыраның мана сөлгінді, қытқатқа чұрқап көмгінді, қыдылыңы жөгімдің, қиын күнді көргінді, осынды тарту берсеңші, мындан көрігі бәке батыр мана сөлді деп кемеле батамды қосып берсеңші ой. Манкер берсең бұл күнді, мақтаны салмақ қалбайбы, аққыла шаптарымыз бір чаң, анам тартып албайбы, қыру суына келген соң, қызық түгінді салбайбы, түрің дөніп баспайбы, түріңі құду қазбайбы, түріңі қамчы чаппайбы, төртілік малың чачпайбы, түрілер замат етчілек, түш өмірің тақпайбы, сұлу зайып қойныңа, суық қолың салбайбы, өзгөрсін деп тіліңді, өзін тілін таңбайбы, ит бақырбай манжыға, тіліңді байлап салбайбы, ағайран бір қызға жылдап кемеле қалмақша сөйлеп қалбайбы ой. Күрпегінімдей тұрғанда бүлікті қайтып дейін, күшігіне кем бұға бір өмір бүлдешіп көрейін, айдың майдай тұрғанда артыма қайтып берейін, жігіт мені қолдаса жинығаның төгейін, қашқала барың жолындан қалмақты беттеп келейін. Осыға жылдаған қапырдың мен бүгін қатығын жерге төгейін ой. Кебөзөгү салам болот элибизде. Салам салтын бек сактаган жерибизде. Салтты улап салам менен сөз баштайт. Үч тарт улап дем кошуп демибизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган. Саламдашуу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздө жадыраган. Арбаңыздар, сан мен кылым санжырасын сактаган. Өнөр багып каада салтын дантаган. Уюткулу улуу журтум. Шу элибиздин улуу салты, улуулардын бизге үйрөткөн ыйык парзы, улууга да кичүүгө да урмат кылуу илгертеден келе жаткан кыргыз салты. Арбаңыздар, урматтуу жана кадырлуу меймандарыбыз. Кыргыз-Түрк Анадолу кыздар кесиптик лицейинин Суй кайган сулуу кыздары менен 18-чи кесиптик лицейинин таланттуу жигиттеринин ортосунда болуп турган кыз-жигит Сармерден оюнуна кош келипсиздер. О паратсак түздөгөн калыстык айтып тоңдогон. Айтылуу журтка таанымал, оозунда шекер балы бар айтылуу калыстар тобун тааныштырып алсак. Жакшы болот Эфиола. Анда эмесе жалпылык алкан коштоосунда эң алгач Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Жакыбашев Кутмырза Исаевич. Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Усейнов Айнура Сүйүндүковна. Кыргыз Республикасынын Түрк элчилигинин билим берүү кеңешчиси Куршат Дүлкадыр. Кылымга аты дал келген
кызыктуу оюн Сармерден. Жашоого аты дал келген жаштардын оюну Сармерденде чайыр жеңе. Убакытты көп созбой Сармерденибизди баштайлы. Төрдөн орун алыңыз. Алас, Арбаледен қалас, 18.000 аламды куп жараткан эгебиз, адам ата обо эне жуп жараткан эгебиз, чексиздиктен чеберлеп жер жараткан эгебиз, рызкысын белгилеп эл жараткан эгебиз, телегейин жандуунун тең жараткан эгебиз, кереметин дүйнөнүн кең жараткан эгебиз. Алас, Арбаледен қалас. О қалайык, ак калпак кыргыз элиңди сакта, ак мөңгү шылдыр булак сууңду сакта, асман тиреп желбиреп турган асаба байрак тууңду сакта, оогуңду учтар уулуңду сакта, урпагың улар кызыңды сакта. Алас, Арбаледен қалас. Жергебизге кырсык кыямат жолобосун, дыйкан баба күч алып, кырманыбыз даңга толсун, ак төөнүн карды жарылып, дасторконубуз нанга толсун. Алас, Арбаледен қалас. Ай көрдüm, аман көрдüm, буğday арпа саман көрдüm. Жер жарылып чөп чыксын, желин айрылып сүт чыксын. Алас, Арбаледен қалас. Бүгүнкү улуу Нооруз майрамына арналган шаңдуу кечебиз бардыгыбызга кут болсун. Алдыңыздарда бүгүн Анадолу кыздар кесиптик окуу жайынын чолпондой сулуу кыздары, 18 кесиптик лицейинин бүркүттөй жигиттери, Сармерден кыз жигиттер оюн зоок достук таймашын баштайбыз деп шашып турушат. Кана эмесе келиңиздер, алакан жайып бата берип коштоп туралы. О мейин балдарым, ыйманыңар таза болсун, намысыңар бийик болсун, баштаган ишиңер байсалдуу болуп, жолуңар ачык, келечегиңер кең болсун. Ак жол. Айтканыңыз келсин умайне. Кол чалар менен умайне узатып берем. Шайыр жеңе, акындарыбыз баштаган алтын күмүш, аштаган окмуштуудай Сармерден болгону турат окшойт, Туура айтасың Эрке бала. Мына эми биздин көкүрөгү ырга толгон, жүзөрү нурга толгон биздин кыз жигиттерибиз сон Сармерден коюп берели деп турушат. Кана эми башта болсак адегенде бул оюнубуздун көркү ыр менен сөз эмеспи? Ошондуктан Эрке бала, адегенде кезекте обонду ырга берели. Ошол обон менен оюнубуз шаңга өлөнсүн, кандай дейсиң? Жигиттер анда биз колдоп отуралар. Кеттик анда.
чыгап турбаймын Күздө толгон мереке кыштан чыгап турбаймын Жаман айлык барысын айрыстан чыгап турбаймын Агыстан чыгап турбаймын Ата-ана эсин чыйнабо жирдин дүнүйө Ата-ана эсин чыйнабо жирдин дүнүйө Ay barakeldi, şaircege barakeldi. Tal taldap çaçı örülgün, talantı taşıp dökülgün Anadolu'nun kızları mıktı gezge şaircege. Albatta etmiyorlar. Бирок силердин жигиттериң деле менин кыздарыман кем калышпайт экен. Şaircege, ilgirteden gele жаткан акындык өнөр, элдик өнөр төкмөлүк эч качан калбайт бөксөрүп дейт. Байыр тадан бабалар балдарга берген өткөрүп дейт. Атадан балага, улуудан кичүүгө, уундан мууга өтүп келе жаткан төкмөлүк өнөрдү аркылап барпынын обонуна салып, сабалата ырдырдаган Шералы деген мыктыбыз отурат мынакей. Акыт кызыңыз болсо тааныштырып отуруңуз. Баракелде биз тараптан болсо, жаш болсо да кыз өзү жалындайт бүгүн өнөрү. Төкмө акын кыз келди, сөздөрү күмүш шок болгон, акылы терең көрүнөт, ыра кылган шок болгон. Биздин тараптан кымбат деген жакшы кайрылды. Ay barakelде. Эки тизгин биринчи урду колуна алган акындарга да сөз кезегин берели. Ay amanbı jurtum amanbı, amandasam jamanbı. Anadolu liseyden atayın gelgen kızlarga aytayınçı salamdı. Atayın geldin bir yerge Ağustan nugum kabardı. Türk kardeşler nasılsın? Mustafa Oğuz Sabine bir basan bugün çağırdı. Oy Kırgız Türk liseyge körgöz oyuncu oy çamandı. Ey yalan kızlar sizde var, yalan ballar bizde var. Türk kardeşte kelime var, Kırgızlarda kelime var. Ballar duay birden çandılar, başka gitseye Amandık surat. Fagayga jagam dep koşumat susun bir işti. Bolgongo sen malımatlı üyüpsün, sungan dele gülüm jogay suktanyp maga
gibi düş kurgan. Sevecek olsan sen beni sonra gel bana 100 yıldan. Türkçe açsam dağı birey düşünmezsin iyi varım. Ey dilbestem suluğum kostayka. Dimele canlı kostayka. Türkçe ırdan pıralım. Dimelimin tok boyka. Elim kantip cevap verme. İyi gözün kostayka. Türkçe yekele söz bilin. Aldıma gelip balanar. Anı da ettim çok doyka. Evet degen nova değil. Hayır degen çok doyka. Et çürüktü kuantıma evet dedim. Latife yiyeceğiz sulunuz. İyi bale. Bana da köngül bırınız. Yerke bala yekönür. Bir işaret kılınız. Dağlayağa kayakta ordunuzdan durunuz. Kımbatcanla göz düşüp vay kıymalı çalar. Mustafa baba sarayla dep kuda dep kıldı bırınız. Şunday yaxşı жооп болду кара, Teli bayday sayıldın bu tentegi okşoy tayıldın. Ayırmasın bilbeysin bir evet menen hayırdın. Bilgenin günde köpöysün bilimdin terme peşigin. Evra keldi. Bir de balanacaktır bayım bilim avuğayı dayım. Direktordu durgun deyt davulduğun durgun deyt. Ağlayağa yukpasın anı da köngö tutpasın. Diline çıkıp demip kesen değişkenge ustasın. Oy berbeyim sendey balaga bolsun dağı mıktakın. Direktor dordu kuda deyt tanda yazatın bunu tıştasın. Eko eki kulağına çoy kula peşike kuli. Camağı günde kurçuğan jakşı söz çıksınır çıkan. Intımak çayın gep kılıp bırdayınçı sırtına. Bilimden yaşlar içele bol bosunçu sıltıgan. Türk liseyge tapşırıp dünör ve gökte gün tuğan. Oğuzhanlıktan beri Türkmenen Kırgızı. Ey tamaşa kılıp sayradım. Tarınıp bugün albağım. Kayışı açsam ürmenin kafalanayım albağım. Bilgenindi köpeytip bilimindi canlarım. Oluya bolup ketsen de okunu takır çanmağım. Ermek bolu vırdasağa yer kolday sizdey kızlardı. Yer kolday bizdey ballardı. Eki eldin çelegim oy celbire dursun o yardayım. Ay ayttan da sözdü ırattım. Ağlatırlar bulakta. Kırgız Türk liseydi okutup çatattır attım. Ballar lisey dağı var, kızlar lisey dağı var. Anı aytsam Murat Davay müdür ötmeyi okutkan müdürlerge. Açıp gelipsin eşiği. Bilgenin günde göböydü bilimden termek peşiğin. Haydi alan ney bir bey aldın atarsa geçiğin.
Emitpey bergen nesibi Ben almay sürüt ömürüm kıldan atkarsan gezip Soğuk kız. Suyu degen suyulmaz betinde. Suyu degen süz ötüğü denizde. Suyu degen yürekten sezilen. Suyu degen göz karaştan dinler. Ay barakelde akınдар. Бұл экөөнүн сүйүүсү Раймал менен Бегим айтқандай болду да коктой. Сурайтасың эрке ола. Бали жигит өнөрүң күч экен гана анда эмесе. Күркүрөгөн бир болчоңлор болчу. Эми кийинкиге кезек берсең. Макал кайдан чыкмак ой болбосо дейт. Туура айтасың. Кийиз кайдан чыкмак той болбосо дейт. Анда эмесе макал айтышыбызды баштайлы эрке ола, кандай дейсиң? Баштаса баштап алалы Шайыр жеке. Кыздын 40 чачылуу дейт. Сиздер баштап бериңиздер анда. Эркектен 50 чачылуу дейт. Силер деле баштай бергиле. Анда биз баштаса жигиттер баштап берели. Давай мына баштагыла. Erkek el üstünde kız alar. El üstünde ayaldı kim alat ya? Болор бала 15-inde баш болот. А болбос бала 30-ында жаш болот. Жаман кызга 1000 камчы, азыркыла жалганчы. Жакшы жигитке жанаш, жаман жигиттен адаш. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр жакшы. Жатып ичер жигиттен сарам жалдуу чал жакшы. Мактаңыз ТикТокто отурат. Жигит болсоң шок болгун, шок болбосоң жок болгун. Жайдай болгон кыштан түгүл, жал жактан кыстан түгүл дейт. Жакшы бул асманда ажылбыз, жаман ол Инстаграмда сырсыз. Акылдаган текен суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңен үй чечкенде көрөбүз. Мен синген жигитти жоо келгенде көрөрбүз, чечен синген жигитти доо келгенде көрөрбүз. Жакшы кыз таап сүйлөйт, жаман кыз кап сүйлөйт дейт балдар я. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыншайт. Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жумшайт деп Шайыр жең ушуну менен жыйынтыктайт окшойбуз, Экидөө кармашса карачымын кырылат дейт эмеспи я, эрке ушул жерден токтотолу. Билинбегени менен биздин кыз жигиттер мыкты экен Шайыр жеге, Туура айтасың эрке ола. Эми болсо шандантып бүгүн кечени ырдайлы ырдын кезеги. Өнөрүм берсин тартуулап анда эмес эрке ола. Биздин мукамдуу үнүбүздү угуп сиздерге арнаганыбызды ырдап берели. Ай баракелде анда жигиттер биз колдоп коштоп отурабыз, сүрөп отурабыз.
Суй кайгы биздин сулуу кыздарга бир дүңгүрөгөн кол чабуулар болсунчу я, кандай дейсиздер? Кылымда кыздын аты улук, кыргызда кыздын чачы улук. Кызыгын көрбөйт дүйнөнүн, кыз сыйлабас макулук дейт. Кана жигиттер, кыздарды сыйлап бизде бир жооп берели, Анда биз жигиттер музыкасы чок эле öğreткенбиз, Кана кет. Баракелде жигиттер, үнүңөргө баа бербей койууга болбойт ай. Чынын айтсак, силерден мындай талантты күткөн эмеспиз. Рахмат, Шайыр жеңе. Бири-бирибизди бир ойлондуруп, тоошмактардан айтышсак кандай дейсиз? Туура айтасың эрке бала. Темин эдей боюна теректей ойду камтыган табышмактан кеп салып, кыз жигиттин тапкычтыгын байкайлы гана. Жана макалдан биз баштадык эле. Табышмактардан сиз да баштабайсыңыз. Баштасак баштайлы гана кыздар, даярбызбы? Муруту бар, эгинде сакал жок. Тону бар, кийерне чапан жок. Пайдасы үй ичинен табылган соң, талаага басып келер сапары жок. Боз үйбү? Жок, эңдертеген көрдүбү? Муруту бар, эгинде сакал жок. Тону бар, кийерне чапан жок. Пайдасы үй ичинен табылган соң, талаага басып келер сапары жок. Жок, туура жок. Туура жок, мушук. Басса басат, жатса жатат. Көмүлсө көмүлөт, караңда көрмөйт. Көлөкө.
Ишпейт да, жем жебейт. Талашыңча мине бер, чарчабайт да, тердебейт. Төр. Жок. Жакшылап ойлонгон, жакшылап. Бут кийим эмес Велосипед я? турат. Жылганы жыландай, жылма кара кунандай. Отурганы кишидей, оттогону куландай. Бул эмне? Жылганы жыландай, жылма кара кунандай. Отурганы кишидей, оттогону куландай. Кана жооп бар кыздар кана. Жооп. Жооп жок эмес. Тилекке каршы жооп жок экен, жоопту калгана. Тигүүчү машина. Олтурган жери очок, ичкен тамагы чок. Асманга чыккан түтүндөн баардыгы алат от. Жакшылап ойлонуп көргүлө балдар. Жок. Олтурган жери очок, ичкен тамагы чок. Чыккан түтүндөн асманга чыгат от. Таппадыңар балдар, анда жообун айтып коермун өзүм. Көмүр жагылаткан кичинекей үтүктөр болот го, эски, илгерки көмүр салган үтүк. Сіздерге математикаңызға қарап айтайын, Сарайдың içinde 2 at, 3 uy, 4 koy тұрады. Анан bir адам аларды қараған. Сарайдың içinde қанша бұт бар? Биздин кыздардын математикасы сонунда. Кайра бир жолу айта алсак, саңдар. Анда келсе эмдиги табышмагыбыз. 9 табак эт жедим, эсебине жетпедим. Карап туруп алдырдым, казынага салдырдым. Эртең менен 2 мүнөт тапасат, түштө 3 күт тапашат, басат кечинде. Түштөн кийин кечинде 3 күт тапасат болот. Адамдын өмүрү кичинекей бала чагы жөрмөлөгөндө андан кийин баскан, анан таякчан болду. Айба экенде, ушуну менен жыйынтыктай токшойбуз Шайыржеге. Макул эркектик кылып мойнуңузга алып утулдук окшойт. Көркөм соккон чийсонун, көргөнгө чыны бийсонун дейт. Ортого чимириле бийлген бир кыз жигиттин бийлерин көрмөйлү кандай дейсиз Шайыржеге? Анда эмес эрке бала, бий сынагын биздин ийкемдүү, чырайлуу кыздарыбыз баштап берсин. Кандай дейсиңер жигиттер? Анда жигиттер үстүнө болуп турабыз.
Çok bulut doğulurdun beyitleri, çok kuday bol kırgızımdın jigиттери, çok karmağan kolum menen batır bol dep, çoң atam çoң ayткан сени менен дейт жигиттер. Намыстын колдон бербей. Жооп беребизби биз я? Кана, жооп берели. Жараткан берген жагдайда тайманбас эл кайда, жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тери түшсө кайрадан, бек намыска турар жигит, мекенimde улам жигит кайралган. Barakelde jigitler. Бийиңерди көрүп сахна эле эмес, биз кошо тербелип кетти окшойт ja кыздар. Азаматсыңар. Рахмат Шайыржеңер, рахмат. Шайыржеңер. Илгери кыргыз элинде жомок айтуу, тамсил айтуу деген болгон турбайбы? Жомок тамсил аркылуу кичинекей балдарга таалим, тарбия берген экен. Ошондой эле тамсил айтсам деп биздин катарыбызды толуктап отурган жигиттин кара торусу, кыздардын жүрөгү орусу Ильяс деген мына мыктуу болуп турат. Тамсил, карга менен түлкү. Токойдун ичинде басып бараткан түлкү бакта отурган карганы көрөт. Түлкү каргага карап туруп сүйлөй баштайт. Я байым, айым менин, күнүм менин,
алтындан да кымбатың менин, күмүштөн да баалуум менин. Сен апапакайсың го. Мен өңүңдү айткан жок, ички жан дүйнөңдү айтып атам. Өзүң кара болгону менен жан дүйнөң таптаза боору керсиң го сен. Сен бул токойдун ичинде эң акылдуусуң. Жана хан деген атка татыктуу эң эле сенсиң го. Ханым мен, гүлүм мен, жаным менин. Деп түлкү каргага сүйлөгөндө карга түлкүнү карап ойлоно баштайт. Мен чындап эле акылдымын го. Чындап эле ак көңүлмүн, боорукермин го. Мен бул токойдун ичинде хан деген атка татыктуумун. Түлкү негизи туура айтат, деп түлкүнү карайт. Түлкү болсо: Ханым менин, үнүңүздү бир чыгарып койсоңуз, кулактарым эс алып калсынчы. Деп каргага кайрылганда, карга түлкүнү карап туруп: Кар! деген. Түлкү карга оозундагы этти түшүрүп алып, аны көргөн түлкү: жеп коет. Анан түлкү шылыңдай баштайт. Ханым менин, сен көрсө акылдуу десең, акылсыз турбайсыңбы? Сени мен хан деген атты татыктуу кылайын десең, ага деле татыктуу эмес турбайсыңбы? Деп күлөт түлкү. Тамсилдин мааниси: акмак өзүн хан ойлойт, жантал өзүн баг ойлойт. Кана эми сиздин тамсил айтчу кызыңызды көрөлү. Эми тамсил айтууга кезекти биз сол жагында отурган, айдай жүзү жаркырап, ал отурса нур чачкан, кара кашы келишкен, ал сулуулук жарашкан биздин айдай назик кызыбыз Айназигиз чыгат. Эсенкул Ибраев, чогулуш. Кечээ Токойдо айбанаттар менен канаттуулар глобалдуу маселени талкуулоого чогулушту. Калп эле демократиялуу өлкө дегенибиз менен төрдө баягы эле биз билген аю, арстан, түлкү, кашкырлар отурушту. Карала турган маселе бирөө: жаратылышты жан жабыла коргоо. Бир сөзүнө бир сөзүн кошпой, Арстан докладын 10 мүнөт 10 секундка созду. Сөздүн соңунда: биз макулуктар көбөйгөнүбүз менен токойубуз тарып барат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, жаратылыш дагы таза болот, деп Арстан талапты катуу койду. Ошол замат сагызган шакылыктап, тоок какылыктап жатканда алып баруучу көйнөк сөз баштады. Жолдоштор! Ай, жолдоштор! Тынчтаныңыздарчы! Бул эмне деген адепсиздик? Боже мой! Мен мындайды эч кимде, эч жерде көрө элек болчумун. Коен кооз сүйлөп жапкыча сөзүн. Элбир ордунан туруп, элдин көңүлүн буруп: эмне деп эле былжырап жатасың сен? Билесиңби, азыр деген демократия деле мунун аңкоо болуп калган. Же тумшуңду жара коеюнбу, я? Мына, ушул замат балериктин баары башталды. Калп күлүп маймылдын ырсалактаганы, иттин туура эмес үргөнү, аю менен түлкүнүн жүргөнү, короз мас болуп токту бет талаштап тепкени, аба куштоо ажырашам деп сотко чейин барган. Кыскасы, бул маселе кийинки чогулушка калтырылды. Токойдун чечилбес маселеси ушул убакка чейин болуп келген. Мындан ары да боло бермекчи. Айдайсың ба, айдаш келіп отырған болса болмаса болмаса.
Айдай ушул Айназиктин мага жакканы ажырашам деген жер болду окшойт Яшайыр эже. Баракелде. Өнөрүңүздөр арта берсин. Эми болсо тилди бурап жарга таккан жаңылмашка кезек келиптир эрке бала. Оюнун кызыгы эми келди окшойт кыздар. Я жигиттер биз даярбыз Ойыз қарал бұл ойыз қарал, ойыз қаралда мал арылар, бұл ойыз қаралда марал арылар. Ойыз қарал бұл ойыз қарал, ойыз қаралда мал аралар, бұл ойыз қаралда марал арылар. Ойыз қарал бұл ойыз қарал, бұл ойыз қаралда мал аралар, бұл ойыз қаралда марал аралар. Жоқ тұрамыз. Шарт боюнча 3 жол айтасыз да азыр. Жай айтасыз, жай. Ойызғы арал, бұл ойыз қарал. Ойыз қаралда мал аралар, бұл ойыз қаралда марал аралар. Ойыз қарал бұл ойыз қарал, ойыз қаралда мал аралар, бұл ойыз қаралдан марал аралар. Сіздер айтып көрдіңіздер, біз айтқан қаракет қылалы. Бұл деген бұл тұра деп, бұлдырықтап тұр құрғыр. Бұл деп, бұлдырықтап тұр шылғыр. Ана жігіттер. Айыр жыл шашпай айтып басында. Бұл деген бұл тұра деп, бұлдырықтап тұр құрғыр. Бұл деп, бұлдырықтап тұр шылғыр. Ана, шылдырлар. Ey yürü şaşma. Ey şaka şaşma yürü ayıp koyarız. Vakit gidelim size. Бұл деген бұл. Başına айтайын, ne? Бұл деген бұл. Бұл тұра деп, бұлдырықтап тұр құрғыр. Бұл деп, бұлдырықтап тұр чулғыр. Ана, жігіттер. Бұл деген бұл. Болбай қалды жігіттер. Болбай қалды. Мақұл, тұтылғаныңызды бойыңызға аласың. Қана. Бізден. Бұл деп, Мен айтайын. Аяқ кеме келер батыле, ақ кеме келсе батыле, ақ кеме келді баттыбе. Аяқ кеме келер батыле, ақ кеме келсе батыле, ақ кеме келді баттыбе. Ақырқы жолы шашпай бір айтқымыз. Аяқ кеме келер батыле, ақ кеме келсе батыле, ақ кеме келді баттыбе. Аяқ кеме келсе батыле, ақ кеме келсе баттыле, ақ кеме келді баттыбе. Жоқ, тұрамыз. Сен. Аяқ кеме келер батыле, ақ кеме келсе батыле, ақ кеме келді баттыбе. Қайра бір қайта қойсы бұты қалғай. Аяқ кеме келер батыле, ақ кеме келсе батыле, ақ кеме келді баттыбе. Тұра. Аңды бір оқпа. Топоздар топ-топ тушау, топоздар оттоп тушау, топоздар топозға ошып тушау. Топоздар топ-топ тушау, топоздар оттоп тушау, топоздар топозға ошып тушау. Ұтылқандығы оқшаш Яшайыр жеңем. Мен жігіттерім біраз сылауы болып қалып тұр, Бірағаны көңілге албайыз. Шайыр жеңем, анда бір көңілді көтер отыралым. Қалем менен сырлашқан, басса тұрсар жазған, оғлонтар ырдаған, ушу құтту сармерденіміздің төрінде отырған, ушунча жігіттердің арасынан топ жарып, мен ырда біремде отырған, Қуатбек деген мықты қызға өрге сені сыналы.
Кубатбек деген ошоңуз алга чыкты болсам. Орус майрамыңыздар менен кыргыз кыздарына да болсо болбойт эле, Кана колчак кылып отурабыздар. Кана кел, кана. Barakelli erkeoğlan. Жигитиң азамат экен. Ой, мен тапкандай. Биздин Айдан ананы жерге коеюн. Кана, биз тараптан болсо үнү менен суктанткан, жүзү менен таң калтырган нур жүздүү кызыбыз Айдананы ортого алып алсак. Ана, Айдананын өнөрүн тамашалайлы.
Биздин Кооптекте кечинде сиз ойлоп жаткан чоңуз. Эки айылдын ортосун жол кошот, эки элдин ортосун кыз кошот деп шаар жеген. Кызыңызды алып кетип калалыбы? Калың жагың жакшы берем десеңер берсе берели. Анда биз даяр экенбиз. Баракелде, эми болсо абалдан келген салтыбыз акы инекти баштайлы, бирок ажылдашып айтышпай, ата салтын сактайлы. Кана жигиттер, ак инекти. Ак инек. Ак инек айтуучуларды ортого ала алсак кана. Салам айтып олголу, салам да шулалалы. Бул ойнешке келген соң аман да шулалалы. Келгиле кыздар жамдайлы да ак инекти баштайлы. Акыя, 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 акыя. Казанга бияз баштайлы, ак инек үрүн баштайлы. Капал азиз сөзүгө түшүрүп, капал калбайды. Акыя, 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 акыя. Базардагы пиязды алай десем апачу, сак окшогон балдарды ненавижу, не хочу. Кирпиктериң чапталма, кашың болсо тартылган, эгер болсоң жасалма, кайтып чуркайм артыңдан. Бизден тапсаң асылды, айдай бир бактың ачылат. Женине тийсең оңбойсуң, кызсай калдай кыздар, намыска бек кыздары, кызсай калдай качырат. Акыя, 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 акыя. Көйнөктүн жапасы тутуп турат жашыңды, ак инекти айта албай кыйшайтасың башыңды. Илгеркинин балдары сөзү чогунулаган, ырдан ырлар кураган. Азыркынын балдары видео тартып TikTokко кылыктанып куураган. Кызды үйдө кыл жатпай, дешчү эле илгери, Инстаграмдан башкасын азыркылар билбеди. Жаңы iPhone кармайсың, өзүң 1 сом таба албай. Атаң берген Lexus'та чалкалайсың уялбай. Анадолунун кыздары, ааламда жок гүлдөйсүң, маңнайыңдан карасаң, апта күчтүндөйсүң.
Anadolu'nun kızları seyizlep göldü boyloyuz. Ança mınça jigitlerdi aydet bir karıp koy koyuz. Бұл айлы ырдайсың, мені қарап сайрайсың. Сүйгеймін айдап соқсам, тертіп тілей үйлайсың. Чайник менен кружка, менен урушпа, менен урушса тыгып коем бурчка. Булардын чаштары сонун булактап, баскан сонун кылактап, жамалын көрсөң жанына баргың келет бир аттап. Ушу силерди аябай сулуу көрсөткөн Арфилейимге рахмат. Sarmerden'ge atlanıp Anadolu'dan gelgenbiz. Tamaşa vurup getsek de sözdün gülün tergenbiz. Cengiş bizde boğurun, eba eder işlembiz. Суықты ченебей, жараткан сага бергенби, же аян түшүңө берилип, алчындыкка жеткенби, же эмне биринчини алам деп көзүң ачылып кеткенби? Anadolu'nun kızları artarak doğmaktılar. Çürük sulu şıktılar. 18'din balları Sarmerden'den çıkçılar. Биздин дагы жигиттер колунан өнөр төгүлгөн, тилинде мөрү көрүнгөн силердей сулуу кыздарды жеңип салат ыр бийден айтыш менен төкмөдөн. Sululuktu aytpastan, özüңdü karap alsaңчы, 18'din jigiti jer karap öyle kalsaңчы. Кыздары сонун кыргызы, Илхамды таңнан тургузган, бирөөгө мейлеп кеп айтса, утага таамай тийгизген. Бул жерде да жөн турбай, акыйнек айтып күйгүзгөн. Jar boyunda jarganat jaman karganat. A 18'din baldары hepte böyle maktanat. Мактанат деп каргайсың, жарганат деп атайсың. Элден бир ауыз кетсе эле сүйүңдү айбалардайсың. Ay barakende jigitler, azamatsыңар. Кайыржеңер. Биздин катарыбызды толуктап дагы бир мыктыбыз олтурат. Жандуу үн менен аккордеон менен ырдасам деп олтурат ушул жерде. Бек Мамат деген жигитибизди бир ырдатып коелу Кайыржеңер. Баракелде, Бек Мамат деген жигитибизди ортого алып алсак. Кына жигитим. Öçödüm ben görsüm kızıgan namın, Kuzet güzel benim. Geçebilsem bilge sen da cürdün kızlarga aralaş. Kök jigitти kızıktırat senin hiç kesin bu çırpenin. Çevildin sen düşünme benim canımda sen yaş gelin. Ben boşumda sezdim mahabattı, kudretli güçteyin. Gündüm bağım sana gül götürüm, gözümü devirim. Benim aytamın üstüyümdü sana, hay derim ay, hay derim. Benim ay 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 ay, sensin benim derim.
Sığamın sağam kızım sulu gülüz kızıl gülüm sen benim Çölümden görsüm kızıgan namını sulu sevgi sen benim Kızım bağım sağam gül götürüp Güldesin güleni birim Ben maytamın üstüyündü sağa Hay peri hay peri Birim ay birim Birim ay 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 sensin birim Haydi Barakelde. Yerke ola. Silerдің o balаңар силер го ырдадыңар дейм. Бирок силердин эки жигитиңерге биздин бир эле кызыбыз тартыйт. Бул жерде биздин булбулдай болгон үнү бар, суyu кайган сулуу Аэлита деген кызыбыз ырдап бергиси келип отурат. Ай баракелде. Кайыр жалгыз ат жакшы дейт, кошот андан жакшы дейт. Жанына Бекмаматтыңды жүк кылып кош берейин я. Тоогурдасың. Күнчі көздеріңден шағылған нұрларыңдан бұрған қайран көпірім бекеміне күмін санап чағылған үмітім çok болғаныма өкінем гүлге бар күйетімді гүлге бар Tamşılıca tabışmak tutansırı Tandap gittim tağın salkın ölkünü Tabalabay kayrılganda açın Kattık bekim başka yerimin görgünü Olsan da bir gelirsin ağlat olur Ölürüm örgüde ve seversin tağlattığına tazim. Рахмат. Эми болсо эрке бала биздин Анадолу кесиптик лицейибиздин кыздары сиздерди куттуктап, бизди куттуктап атайын түрк биин даярдап келишкен экен. Ай баракелде. Жок дебейбиз да. Алыстар тобу.
эч кандай тиешеси жок, жөн гана куттуктоо бийи болду. Чын-чынына келгенде, чынын айтып бергенде, ыналапка келбестен, ынтымакка келгенбиз. Чырлашканы келбестен, чындашканы келгенбиз шаар жеңем. Ортобузда ынтымак, ырашкерлик жаркылдап, жайнап жакшы мамиле болсун деп эми төрүбүздүн көркү болгон калыстарга сөз кезегин берсек. Шайыр жеңем, калыстар тобу бир аз корутундулагыча ырдап бийлеп турсак кандай дейсиз? Ырдасарды айлан да мейли. Sağ olasınlar. Abi yaklaşalım.
эки элдин достугу ушинтип чыңдалат да. Негизи мына Анадолу лицейи көп жылдан бери мына кыздарды окутуп келатат. 18 лицей мына 18 лицейдин жигиттери менен өтө таң калтырды. Өтө мындай мен искусствонун бир филиалы деп ойлоп кеттим да. Анан чынында даярдык мыкты болуптур, аябай жакшы даярданышыптыр. Булар даярдаган эжелерине, агайларына жана ушул балдарга, кыздарга баарына ыраазычылык билдиребиз. Бул Кыргыздын илгертеден келаткан баягы салттуу оюну. Илгери кыз жигиттер ушинтип эки топко бөлүнүп алып ушинтип айтышып оюн куруп келишкен. Ошон үчүн ошол улуудан келаткан, ата бабадан келаткан оюнду улап, аягын үзбөй ушул күнгө чейин жеткирип, ушул биздин ошол окуучуларга, студенттерге чейин алып келип өткөрүп аткан, өзгөчө шаар жеринде болуп аткан абдан кубандырып атат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Анан мен бир-эки нерсеге токтолгум келип атат. Макал лакап айтышып атканда эми туура күлкү үчүн жанагындай Instagram, TikTok деп кошуп кетип атасыңар. Бирок макал лакап кийинки муунга туура жетиш үчүн, туура сакталыш үчүн макал лакапка башка сөздөрдү аралаштырбай айтыңыздар. Кыргыздын гана макалдарын айтыш керек. Жаңылмашта да ошондой. Ал эми жанагындай мындай кичине азыркы тил менен айтканда прикол деп коесуңарбы? Аны башкачурда өзүңөрчө болуп тамашалашып болот. Ошон үчүн бул жерге андай нерсени колдон келсе акырындык менен тазалап аралаштырбаш керек. Анан экинчи нерсе мен жигиттерге айтарым, калпак кийүүнүн маданиятын жанагы баарыңар мындай эске алышыңар керек. Мындан кийин калпакты төбөгө, желкеге эмес, төбөгө кийип, анан калпактын алдынан эч качан чач чыкпайт. Чач чыгарбай кийиш керек. Бул дагы кийинкиге сабак болсун деп атам да. А бирок даярдык жөнүндө, бүгүнкү өткөрүү жөнүндө мындай эч кандай бир нерсе таба алган жокмун. Аябай жакшы даярданышыптыр, аябай жакшы ыр бии, баардык жагы мындай бир төп келишкен. Мыкты оюн болду. Эки жакка тең мен жакшы баа бере элем да. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баардык өтүп кеткен жана келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул иш-чара боюнча мен баардык уюштуруучуларга биринчи кезекте терең ыраазычылык билдирет элем. Мен бул иш-чарада отуруп эки гана сезим болду. Биринчиси бул биздин жаштар ушунчалык ар тараптуу, таланттуу өсүп атканына абдан сыймыктанып отурдум. Экинчи сезим жана тилек ушу эки элдин ортосунда, жалпы эле жер жүзүндө баарыбыз эл арасында ынтымак болуп, тынчтык болсо экен деп отурдум да. Анан бул иш-чараны босоодон аттаганда эле ушу эки элдин каада салты менен де меймандостук. Анан ошон үчүн урматтуу катышуучулар, уюштуруучуларга өзүнчө бир дүркүрөгөн кол чаап койсун. Биздин педагогдор ушундай балдарга билим берип, тарбия берип, ушундай ар тараптуу таланттуу балдарды өстүрүп аткан ушу сиздерсиздер. Анан албетте биздин катышуучуларга дагы 18-тен жана Анадолу лицейлеринин катышуучуларына дагы дүркүрөгөн кол чабуу. Бул иш-чара ушунчалык кылдаттык менен, ушунчалык сүйүү менен даярдалганы байкалып турат. Анткени дегенде мына сахнада өзүнчө балдар биздин улут каада салттарды көрсөтүп атышты. Улуттук оюндарды көрсөтүп атышты. Анан бул жерде 2 сааттан бери чай куюп, келин чай куюп маданияты, чай сунуу маданиятын да көрсөтүп атты да. Ошондуктан сахнадагы биздин катышуучуларга дагы Кене бардыңыздарга эмне дейбиз? Эң биринчиден ден соолук, жерибизде тынчтык болсун, артыбызда ушундай жаштар чоңое берсин, биз сыймыктана турган жаштардан болсун. Анан бул эки лицейдин жетекчилигине жана жааматына терең ыраазычылык билдирет элем дагы. Себеби дегенде ушунчалык мындай жакшы иш-чараны баштадыңар. Анан мен кааларым бул традиция салт болуп калса, жана кыскача айтып кеттим, бир сунушум бар эле. Ушул Сармерденди
жалпы эле республика боюнча лицейлер арасында жайылтып, да, мекенибиздеги ар аймактын өзгөчөлүгүн көрүп, балдар мисалы Баткенге барып дегендей, Баткенттер бул жака келип дегендей, мындай өз ара мындай ынтымакташып, дагы ушундай салтты улантсак, бул боюнча дагы өзүнчө талкуулап көрөбүз. Рахмат. Мыкты деген баа, достук жеңет ар дайым. Evet, ben Türkçe konuşacağım, kısa konuşacağım. Arkadaşım çevirecek. Ben kıskara söz aytıp keteyim, anlaşıp fotoğraf veririz. Sayın Bakanlarım hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Bizi misafir eden okul müdürümüz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hurmatlı ministerlik orunbasarlары, hurmatlı жетекчилик, hurmatlı bölüm başçımız. Barınızdan razıçılık bildirim. Burada katılım gösteren, buraya katılan tüm velilerimiz, öğrencilerimiz hepsine de ayrı ayrı şükranlarımızı iletiyoruz. Bu işlere katışkan bizdin şu hizmetkarlar olsun, okuçular olsun, vatandaşlar barına özünce rahmet aytıyorum. Kısaca Mart, 21 Mart'ta Nevruz bayramının Türk'ün bayramı olduğunu, bütün Türk milletlerinin bayramı olduğunu, bunu bütün dünyanın böyle bilmesi gerektiğini özellikle belirtiyorum. Özgürce 21 Mart Novruz bayramının jarpı Türk ellerinin uluttuk bayramı bolgonun belgile geteyli, jarpı dünya yüzü de bana uşunday bilsin. Çocuklarımızın da, öğrencilerimizin de böyle bir program hazırlaması, bizler de jüri olarak koydular ama biz jürilikten yapacak bir şey yok, anlayamayız. Ben aslında oyumu ev sahibi olarak 18. mektebe verecektim. Ama başkanım dedi ki eşit bunlar dedi. Ben de eşit dedim o zaman. Bugünkü buna programlarını dayarlanan bizim okuçulara da razıçılık bildirip, bizden şöyle katları belgilegen eken, men öz kezdeginde üydün esi